Sanibona, phinde ngibingelele nje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora namhlanje. Sibonge nje uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba esasigcinile, esasilondolozile, esasihlengile, esasithandile, esasibekele, esasenzele umusa nobubele nothando nenkazimulo yakhe esayikhazimulisa ezimpilweni zethu ngaphezu kwako konke ngaso sonke isikhathi. Umdali wezulu nomhlaba ufanelekile ukubongwa, ufanelekile udumo, ufanelekile inkazimulo, ufanelekile ukubatshazwa ngaso sonke isikhathi. Yazi singabantu emhlabeni siyake sibabonge abazali bethu ngezinto abasenzela zona. Mhlasimpe uyambonga ngokuthi ukhulisile, umenzele leyo phathi, umbonge na ngokuhle bokuthengela imoto, umbonge. Sibonga abantwana bethu mabeqedile o-matric bathengele izimoto, sibabonge ngokuthi bayiphathe kahle, benze lo memulo, babonge abantu ukuthi benze lo mhlonyane, babonge abantu benze lo maphathi, abonge umuntu ukuthi nje usemdala. Baningi abantu bahlezi bebonga, bahlezi benzela izinto ezinkulu. Iyabonga ibosi ngokuba nakho ibaphathe kahle abasebenzi, abakhokhela kahle, bayabongwa abasebenzi kuphela konyaka bathola amabhonasi. Yonke into iyabongeka lapha emhlabeni, kodwa ukhona yedwa ojwayele ukuthi angabonga kakhulu kuJehova umdali wezulu nomhlaba, kodwa uyena okwenza izinto eziningi kakhulu. uJesu Kristu yena osenzela konke okukhulu kakhulu, kodwa abantu bayalibala ukumbonga, abantu bayalibala ukusondela kuye, abantu bayalibala ukwenza okufanelekile, just ukutusa nje igama lakhe ngaso sonke isikhathi. Yazi ngikubone even kakhulukazi ngale situation le yokuthi afike umuntu acela umsebenzi, mhlawumbe uzocela umsebenzi athi hayi mase ngikutholile umsebenzi nje ngizonikela, mase ngi-right nje. Thola ukuthi makade ehlele ekhaya engasebenzi, engatholi ngisho 200 rand ngenyanga, engatholi ngisho 100 rand, avela athola umsebenzi ozomkhokhela 6000. Kulo 6000 aqale phathi ke manje abuke inkinga zakhe, aqale phathi abuke u1 no2 no3, akhohlwe ukuthi kumele abonge uJehova, ambonge nje just ngo600 nje ngizishumi zakhe, futhi akona ngisho ukumbonga lokhu uNkulunkulu kukubuyisela okungokwakhe uqobo lwakhe. So singabantu sihamba silibale, sikhohlwe ukuthi uJehova kumele simbonge kangakanani, sikhohlwe ukuthi uJehova kumele simbabaze kangakanani, sikhohlwe ukuthi uJehova kumele simenzele okukhulu kangakanani kunalokhu ekumele esicabangayo thina. Singabantu sihlezi njalo sinomina mina ngaso sonke isikhathi. It's all about wena, it's all about indlu yakho, it's all about isisu sakho, it's all about ingqondo yakho, it's all about imali yakho, isikhwama sakho, it's all about umbhede wakho, it's all about wardrobe wakho, it's all about icathulo zakho, it's all about izinto ezihlangene nawe, icingo lwakho, i-airtime yakho, idatha lakho, yonke into ingawe, ifridge lakho, ikhabethe lakho. Kodwa uJehova umdali wezulu nomhlaba asimbonge ngakho konke asenzela kona, ngoba kukona konke onakho uyena onikeza igunya, wakuvumela ukuthi kwenzeke. Ubengakuvimbezela ukuthi kwenzeke, ubengakuvimbezela ukuthi kufinyelele, ubengavinjezela ukuthi leyo mali ifinyelele kuwena, ubengavimbezela ukuthi lelo thuba lifinyelele kuwena, ubengavimbezela ukuthi leyo ndawo ungafinyeleli kuyona, ubengavimbezela ukuthi leyo muntu akakunikeze leyo nto yakho, bengavimbezela ukuthi leyo msebenzi ungawutholi, bengavimbezela ukuthi leyo mshado ungawutholi, bengavimbezela ukuthi lelo cingo lelo kade usulibekela imali engaka ungalitholi, uthi usuyayikhipha imali vele ingqwambe yonke noma ibaleke yonke. Ubengavimbezela ukuthi lelo hamba lelo lihlelayo ukuthi uyalihamba lungafinyeleli ngaleso sikhathi. Ubengakuvimbezela konke. Ngiyakhumbula nje ngesikhathi seCovid ukuthi abantu babesatshela ukuthi impilo isaqhubeka isamnandi, kusahamba ngendlela efanelekile, kodwa bavimbezeleka ngani ngokuthi kwenzeke izinto ezokuthi umhlaba uyavala njengamanje, akho umuntu uphumela eminyango 21 days. Wonke umuntu ba-isolated, wonke umuntu basendlini, wonke umuntu ayefisa ukuthi aqhubeke emsebenzini, afisa ukuthi aqhubeke ahamba yenze into ayithandayo, ahamba edolobheni agibele, enze whatever athanda ukuthi ayenze, kodwa wawuvimbezeleka, ushwakatheleka ukuthi ukwazi ukwenza lokho. So siphile isikhathi lapho khona abantu baNkulunkulu yonke into ingavele ivaleke, yonke into ingavele ibopheke ngenxa yokuthi i-authority khona la evela khona. So uNkulunkulu ukwenza konke, i-authority ayinikeze kakhulu abantu ile yokuvuka ekuseni. Ubungangavuka ekuseni, ubungakavuka uqhubeka ubone emehlweni, ubungangavuka uqhubeka ukhulume, ubungangavuka uqhubeka uhambe, ubungangavuka uqhubeka uzwe, kodwa uJehova umdali wezulu nomhlaba wakwenzela ithuba nentuba, wavuka waqhubeka wabona. Uvuka usabona, omunye umuntu akasaboni njengamanje, uvuka usakhuluma, omunye umuntu akasenazo indebe, noma akasenalo iphimbo, noma uyisimungulo, noma yiphi indlela. Uvuka usezwe emadlebeni akho, omunye umuntu akasezwa. Uvuka usahamba ngeenyawo zakho, omunye umuntu uselele esibhedlela.
uselele uleyo mbhede le akasakwazi ukuthi aye la ethanda khona, akasakwazi ukuthi enze into ayithandayo, akasakwazi ukuthi akhandlekele ngendlela athanda ukuthi akhandlekele ngayo. Kuningi abantu baNkulunkulu okwenzakala ezimpilweni zethu, kuningi esikubonayo, kuningi ukuhamba endleleni okusishwankathelayo kusivimbezele ekuthenini size sifinyelele lapho sithanda khona, okusishwankathelayo kusivimbezele endleleni ukuthi size sifinyelele lapho khona sifisa ukuthi sifinyelele khona. Ngoba sihlezi sinezifiso singabantu, sihlezi sinokulangazelela singabantu, sihlezi sizofuna uku-achieve okuthize empilweni, kodwa ngeke kuze kwenzeke nje sinoma kanjani. Konke kwenzeka ngoNkulunkulu. Yikho kubalulekile ukuthi sihlezi simbonga, situsa igama lakhe, sihlezi simdumisa njalo esemfihlakalweni, ngoba ufanelekile udumo, ufanelekile ukubatshazwa, ufanelekile ubungcwele, ufanelekile konke. Uyena uNkulunkulu ovumayo ingelosi yakho uma isirelease i-report ukuthi yazi namhlanje ubhedile, namhlanje wenza 1 no 2 no 3. uNkulunkulu avuma athi ayikulungile, mqhubeka umvuse nakusasa, qhubeka uvuse nakusasa, nangakusasa nangakusasa. Lize lifike lelanga kuthiwa hayi khululeka, namhlanje akavuki vele loyo. Igunya lokuqala, intuba yokuqala ukuvuka ekuseni. Igunya lokuqala, intuba yokuqala uvusa kwazi ukwenza konke. Kodwa siyahluleka ukubonga uNkulunkulu. Uvuka ekuseni nje kuba bagusa, uyafuna, usuyahamba, usuleza emsebenzini. Lo msebenzi lo uphiwe uNkulunkulu from the first place. Le mpilo leyo ungayibonga kaNkulunkulu ukuvuka ekuseni from the first place ubunikezwe uyena, bungeke uzobe nayo. Lo msebenzi loyo ungawubonga uNkulunkulu ukuthi Nkosi sengihamba sengimsebenzini, ungambikela uNkulunkulu from the first place ubunikezwe uyena, engakuphucana noma yinini. That is why abantu bebhekana nenkinga engakuthola ukuthi uzocela ngempela umsebenzi uNkulunkulu amnikeze, ahluleke ukumaintain, ahluleke ukubonga, ephatha sinoma kanjani, enze sinoma kanjani, enze umathanda, bese sewuphuciwe futhi lo msebenzi aphinde akhale futhi. Lo msebenzi bekumele ube permanent, kodwa wagcina kuyi-contract ngezenzo zakho, wagcina uyi-contract ngongabongi kwakho, wagcina uyi-contract ngongabuyiseli okufanelekile uNkulunkulu wasokuphucwa kanjalo. Ngoba uhlulekile ukubiyela, uhlulekile ukuvikela, uhlulekile ukwenza okufanelekile bekumele ukuthi ukwenze ukuze lo msebenzi uzogcina nangendlela uNkulunkulu athanda ukuthi ugcine ngayo, uhlezi uthokozile, uthabile. Bantu baNkulunkulu, into ebalekile ukuthi sihlezi thina sizibuyisela kuNkulunkulu, sizisondeza kumdali wethu nomhlaba. Sihlezi thina sisebukhoneni bakhe, ngoba yena uhlezi lindele thina ukuthi sikhala ngani, sidingani, sifisani, sifunani, sisondela kakhulu kangakanani kuye ukwenza intando yakhe ngaso sonke isikhathi. Uma thina kodwa siqhelelana naye, thina kodwa singenzi intando yakhe, thina kodwa senza ukuthanda kwethu, thina kodwa singamfuni esatholakala, singambizi esaseduzane, yithi solahleka, yithi solutheka, yithi soba nenkinga egcineni kosuku. Ngoba yonke into ilele kithi. Ithina esiphila lapha emhlabeni, ithina esivukayo, ithina esilalayo, ithina esihambayo, ithina esikwenza konke. Siyamdinga uJehova umdali wezulu nomhlaba nsuku zonke. Siyadinga ukusondela kuye, siyadinga ukumbonga, siyadinga ukwenza intando yakhe. Kodwa kumele sazi futhi abantu baNkulunkulu ukuthi akuyona yonke into lapha emhlabeni elula, akuyona yonke into eyenzeka isinoma kanjani, akuyona yonke into engenzeka ngendlela othanda ngayo. Kodwa konke sidinga amandla thizeni ukuze sinikeze lelo gunya lokuthi sikwazi ukuthi sigcine sifinyelelile lapho sithanda ukuthi sifinyelele khona. Sidinga amandla kaNkulunkulu akwazi ukusisiza, asitshatse, sikhule, senze intando kaNkulunkulu, sikhule eNkosini, sisibekele nguye ngaso sonke isikhathi. Kuyindida, kuyaxaka ukuthi abantu behlezi becabanga ukuthi kwaNkulunkulu kumele kube lula. Kuyindida, kuyaxaka ukuthi ungazani kakhulu noNkulunkulu kwenza ukuthi abantu bamcabangele ngendlela abakholelwa ngayo, ngendlela abathanda ngayo, nangendlela abafisa nabafuna ngayo. uNkulunkulu asingezi kuye nje kumthatha njengento nje mhlawumbe i-statue ukuthi hayi sikhuleka kuwe masithanda, sikhothama kuwe masifuna, sikhothama kuwe masinenkinga, masinobuhlungu, masinosizi, masilambile, masifuna 1 no 2 no 3, bese sikutholile bese siyasuka kuwe. Cha, ayikho fair leyo nto leyo. Imagine ungumzwali, umntwana wakho uza kuwena ngoba nakho ufuna into kuphela, wena mawufuna something kuyena ngeke uzuyithole. Ife kangakanani leyo nto leyo? Uphixiphiqi nobuxoki nobubi omungathandeki. Umngani wakho uza kuwena ngoba nakho efuna imali kuphela,
wena mawufuna imali kuyena akakunikezi. Ngisho kuthiwa unayo, yazi ukuthi unayo, uhola ngosuku lamhla ka-25. Mawuthi nje ngicela nje umngane wami Nkosi yami ungiboleka noma u-20 yazi ngidinga idatha, ngifile ngaphelelwa idatha, ngidinga i-airtime njengamanje, kuyaphuthuma, athi awushame anginayo. Kodwa yena mengabe edinga usizo kuwena mase uholile wena ngomhla ka-3 noma ngomhla ka-1 uyakwazi ukuthi uthole usizo. Kukanjalo-ke uNkulunkulu silobe sithi hayi vele ngoba uNkulunkulu usisikuthekeni ukwenza konke umuntu alozini umhlaba nani. uNkulunkulu kumele size kuyena ngoba nakho sifuna zonke lezi zinto mase siyitholile futhi bese siyasuka. Into ekumele siyazi siqonde bantu baNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu unemizwa njenganathi. Yabona njengoba wona umphefumulo unemizwa, uzwela noNkulunkulu uyazwela. Njengoba wena ungumphefumulo uphoxeka umuntu mengabe ekhulume kabi ngawe, mengabe ekhulume kabi nawe, mengabe ekhulume kabi into ongayithandanga, noNkulunkulu uphoxeka kanjalo. Yabona nje wena unemizwa, ukwazi ukufila bese uyakhala bese uzwela ubuhlungu. If othandiwe wakhe kushayile noma ngitshontshele noma kushiyile, noJehova umdali wezulu nomhlaba uzwela okunjalo ubuhlungu kuJesu Kristu. Uzwela the same pain. Remember ukuthi wafika lapha emhlabeni wahlala enyameni njengami nawe angithi. Uyayazi le mizwa oyizwayo, uyakuzwa konke okuzwayo, ufana nami nawe ncamashi. Njengoba sifana silingisa yena, sifana naye, yonke le mizwa oyizwayo, lokukhala okuzwayo, lokuphoxeka, lobuhlungu, lolusizi nako konke okuzwayo, naye uzwa okufanayo njenganawe ngqo. And ekuzweni kwakhe konke lokho ila khona abantu baNkulunkulu kumele sibone ukuthi ngempela sifana naye kangakanani. Ngoba uyasho izwi lakho ukuthi akakabonakala siyakuba yikho, kodwa nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye. Kuyiqiniso ukuthi siyakuba njengaye. Mhla ebonakaliswa okusho ukuthi noma engakabonakaliswa sisanjengaye impela. Yonke into ezwayo nayo yizwa, yonke into efilayo nayo efile. Yabona nje ukwazi ukuconsa izinyembezi ukhale, noKristu naye akwazi ukuthi aconse izinyembezi akhale. Ekhaliswa abazalwane bakhe abamshiyayo, ekhaliswa amabandla akhe amshindezelayo, ekhalisa abangcwele bakhe abashiya ubungcwele basuke ebukhoneni bakhe benza intando yabo kunentando yaNkulunkulu. Ekhalisa abangcwele abathembisayo ukuthi ngizokukhonza mihla yonke ukuphila kwami, kodwa kutholakala ngosuku lenkosi owathembisa ngalo ungasayi wena enkonzweni, ungasayenzi intando yaNkulunkulu. Ekhalisa abangcwele bakhe abenza izifungo, benza izithembiso kuNkulunkulu, benza izithembiso kuye kodwa bagcine bengazifezi. Umuntu enza isithembiso ukuthi yazi ngizokuvakashela ngosuku olukuthi, bese siyahlala sibumbane senze 1 2 no 3 bese ngasenzeki lokho. Lobuhlungu obuzwayo noKristu uzwa this very same pain muzalwane mengabonza isithembiso sokuthi uzohlezi ukhuleka ngesikhathi sokuthi wenza intando yakhe, ngesikhathi sokuthi usondela kuye ngalendlela nangandlela, kodwa ugcina ungasakwenzanga lokho. Yikho ngaso sonke isikhathi abantu beliswa ukuthi babreak ama-promises abawenzile, ngoba kuyaziwa ukuthi kubuhlungu kangakanani if umuntu engayigcinanga ipromise yakhe, engasigcinanga isithembiso sakhe. Kubuhlungu kangakanani, uyazwela ukuthi ubuthe uzokwenza ukuthi nje, ubuthe uzongenzela nje, ubuthe sohamba nawe nje, ubuthe uzonginika nje, ubuthe uzohlezi ukwenza nje. Kukanjani manje? Ushintshiswe yini manje? Why ungasakwenzi nje manje? So bantu baNkulunkulu kumele hlezi sazi ukuthi akukho kulula, kodwa konke sikwenza ngamandla kaNkulunkulu, konke sikwenza ngothando lakhe, konke sikwenza ngegunya lakhe, konke sikwenza ngokusizwa nguye. Phela ukuthi abantu bathatha ngokuthi hayi okaNkulunkulu ukuthi nokuthi uNkulunkulu yonke into kumele ayivumele yena. uKristu yonke into kumele ayidedele isinoma kanjani. Ayikho fair leyo nto leyo, abukho ubulungiswa lapho. Cabanga wena ulindele ukuthi yonke into kumele nje yenzeke isinoma kanjani empilweni yakho, kumele uyivumele, kumele uyidedele, kodwa kwabanye abantu kungabi njalo. Kanjani? Impilo enjani leyo? Kungani wena kumele hlezi uzwela ubuhlungu njalo omunye umuntu ajabule? Kungani uKristu kumele ahlezi uzwela ubuhlungu njalo, kodwa wena mKristu, wena mzalwane, wena mgcotsho, wena mbhabhadisi, wena mfundisi, wena mshumele nomshumelekazi,
kumele uhlezi unethezekile ukhululekile uthola yonke into oyidingayo. Mawuthi nje Jesu asisabela ngiqabashiya kwenzele yonke into, kodwa mayithi mntwana wami sicela ungenzele ukuthi cela ungihambele, cela ungifinyelelele kule ndawo kodwa ungakwenzi wena. Kungani kumele kube kanjalo bantu baNkulunkulu? Kungani kumele uwundlo lihlezi lizela ubuhlungu? Sorry. Kepha thina sifuna ukutanasa njalo. It's all about nika. It's all about u-understand, uqonda ukuthi nomunye umuntu uzela into efanayo. Ikuzifaka ezicathulweni zakhe nje ngamasibomu ukuthi engabe uzizwa kanjani Nkosi yami ngalento engiyenzile, engabe uzizwa kanjani ngalento engiyikhulumile, engabe uzizwa kanjani ngalento eyenzakalile. Ngale ndlela ozizwa ngayo wena nomunye umuntu uzwa kanjalo, ngoba singabantu sonke siyaphila sinemizwa. If ukwazi ukukhuluma into embi ngomunye umuntu, ukhuluma into embi ngaye, bokuyibuza ukuthi mase kuthiwa lento beyenzeka kimi, bekukhulunywa kumina, bekukhulunywa ngami, mina bengizozizwa kanjani? Mina bengizokwenza kanjani? Mina bengizobehave kanjani? Mina bengizothatha siphi isinqumo? Ngaleyo ndlela mase uthathile lokho, hleze ukwazi ukuthi noNkulunkulu ngenza okufanayo, ukuze uNkulunkulu singafinyeleli la ekutheleni khona sesiyamgxeka. Sisithi uNkulunkulu usize, usile uNkulunkulu shuthi uthanda abawukuthi nokuthi shuthi uNkulunkulu usiza uNkulunkulu unetiye, uNkulunkulu wenza one nothi no. It's all about ukuthi wena unikeni ukuze uzuzeni. Ngiyazi abakholwa amaningi ahlezi ethi asho uNkulunkulu uthanda abakholwa kuphela, uNkulunkulu nje usile, uNkulunkulu 1 2 3. Indaba basize laba, indaba balekelele, indaba thina angasenzeli lutho, indaba thina mina nje kade ngangihlezi ngikhuleke nento ukuthi kodwa uNkulunkulu akaphendule, mina kade ngangihlezi ukuphi naye, umenzelani? Ngoba nasempilweni umlungu akuze akuholele, kumele usebenze. Ngeke uze uthi hayi phela ngoba nakho cha, uzuza ngezikhwepha zakho, uzuza ngokudeservayo, uzuza ngokukhandleka kwakho, uzuza ngokwenza kwakho, ngokuzimisela kwakho. Ukuze uthole 80% kuzidinga ukuthi uzimisele, uze uthole ngempela lo 80% esikoleni. Ukuze uthole 20% kumele ukuthi ulale urelax, khona uzothola kahle lo 20% wakho. Ukuze uthole umsebenzi kuNkulunkulu kuzomela ukuthi ukhuleke, wenze yonke into efanele ukuthi uyenze ukuze uthole ngempela. Abantu ukuze bathakathe akwazi ukuthi afinyelele ekuthenini azawuthole lo yamshada, uthole ngendlela ya backdoor. Udinga ukuthi enze njani mhlawumbe angalala ebusuku, mahamba bengqunu, enze something, agodola emathuneni, emfuleni, emadamini, enze whatever ekumele ukuthi enze ukuze agcine etholile into ayifunayo, wenze sacrifice thizeni, compromise thizeni ukuze agcine etholile, eyizuzile. Angithi kungani pho okuningi okaNkulunkulu simele sicabanga ukuthi kumele kube lula nje kanjalo, kumele kwehlele njalo kuNkulunkulu, kumele kwehlele njalo. Unjenganawe uNkulunkulu, wena muntu ungumoya, wena muntu ulo muntu ungaphakathi. Lento le igumbi nje kuphela ukuthi izandla zakho zisebenze, inyawo zakho zisebenze, amehlo akho asebenze, indebe zakho zisebenze, indlebe zakho zisebenze. Igumbi nje kuphela leli eliyithempeli. Kodwa okubalekile ilo muntu lo ungaphakathi, lo ngaphakathi okuyena ofilayo, okuyena onengqondo, okuyena ohambayo, okuyena othatha inqumo, okuyena ngaso sonke isikhathi okucaca ngayo ukuthi kwenzakalani ngaleli gumbi, okuyena ngaso sonke isikhathi okucaca ngayo ukuthi kwenzakalani ngaleli dokodo. Sokungani okaNkulunkulu sicabanga noma sifuna ukuthi kuhlezi kulula ngaso sonke isikhathi, ngoba empilweni ayikho into elula. Empilweni ayikho into evele yenzeke. Empilweni ayikho into engadinga amandla, ayikho into engadinga ugqozu, ayikho into engadinga ukuzimisela, ayikho into engadinga ukulangazelela, ayikho into engadinga ukubekezela, ayikho into engadinga uthando nokuyimisela ngaso sonke isikhathi. So empilweni ngaso sonke isikhathi kumele sazi singabantu ukuthi konke ukuhamba ngezikhwepha zethu kuphumelela ophokophelayo. Kodwa umbuzo uthi kukhona yini ukuphokophela okusezindebeni kuphela?
Kukhona yini ukulangazelela ukuthi yazi ngiyafuna ukwenza ukuthi, ngiyafuna ukwenza ukuthi kodwa ugcina uhlale phansi. Ngiyafuna ukupheka kodwa urelax, uyabuka naka amabhodi, uyabuka naki immese nani nani. Ngiyafuna ukupheka. Kuzophuma yini ukudla ngokuthi uthe uyakufuna? Ngeke kuze kuphume. Kuzodinga ukuthi usukume uhambe uqobayo, uhambe ukwenza okwenzayo khona uzokwazi ukuthi uthole ukudingayo nokulangazelela ngaso sonke isikhathi. Kukhona yini ukuphokophela kusendebeni kuphela? Umbuzo uthi kukhona? Impendulo ethi chabo, akukho. Kepha konke kusezenzweni zethu, konke kusekhandlelekeni kwethu. Kubalekile ukuzazi ukuthi ufuna nomuntu, khona uzohlala njalo ukuphokophela ngokubekezela ukuze ukuthole konke lokufunayo. Ngiyazi ukuthi ngifuna umsebenzi, kumele ngenze njani? Kumele ngenze ama-CV, kumele ngenze njani? Kumele ngihambe lo msebenzi engiwufunayo ufunani? Ufuna isitifiketi sokuthi okay, kumele ngizame ngiyofuna leso sitifiketi. Lo msebenzi ufunani? Ufuna i-driver's license, okay, angihambe ngiye driving school ngiyobuza ukuthi ukuze ngithole license kumele ngenze njani? Okay, ilearners okay mhlawumbe uba uyi-300, u-400, u-500, alright, ngingawuthola kanjani? Okay, ngoba ngithola u-350 ngoba ekhaya basebenza bonke ba-right, angithathe lo 300 ngenze i-learners. Mase ngiyenzile i-learners yami ngiqale-ke manje ngicele mase ucela ukuthi ngifuna ukuthi ngenze license yazi kodwa angisebenzi, anginamali, anginalutho, futhi ngino-matric nje kuphela. Yini engayenza? Alright, mina ngikwazi ukwenza njani? Ngikwazi ukusiza abantu, mhlawumbe ngikwazi ukubhaka, ngikwazi ukuklinela umuntu igceke, noma mase ngimklinela umuntu igceke lo 500 ezokunikeza wona ngiyathatha 300 ngiyawubeka u200 mhlawumbe ngithenga idatha, ngikwazi ukuthi ngenze ama-research ukuthi yini enye engayenza. Kunosisi walapha kamakhelwane uyabhaka, angihambe ngiyosiza yena ngibe-assist ekubhakeni kwakhe nazo zonke izinto azenzayo ukuze akwazi ukuthi anginikeze leyo mali. Menginikeze leyo madlana ngizokwazi ukuthi ngizisize kancane kancane. Uzisiza wena, uzilekelela wena, khona uzokwazi ukuthi uthole yonke into oyidingayo ngaso sonke isikhathi. Okuyingakho noKristu kwisambulo esho amagama amahle ukuthi nako ukubekezela kwabangcwele, nako ukubekezela kwabangcwele. Ngoba lapha emhlabeni kuyabekezelwa, akumnandi, akulula, kodwa kudinga ukuthi ubekezele, kudinga ukuthi uqinisele ngaso sonke isikhathi khona uzokwazi ukuthi ufinyelele, uphokophele, bese uthola konke ukudinga ngesikhathi esifanele. Ngoba ukwazi kuzwala ukuhlakanipha okuvela kuphi? Ekumesabeni uJehova. Uma ngimasaba uJehova angeke uze uhlakaniphe. Isho njalo incwadi kaJobe 28:28, uqala ukuhlakanipha kumesaba uJehova, uqonda udedebini. Ngeke uze uhlakaniphe uma ungemsaba uJehova. Ngeke uzokwazi ukuthi okay, yazi ukuze ngithole into ukuthi yazi angizame le ndlela, yazi ukuthi angenze kanje. Bedinga ukuthi uqale uhlakaniphe kuqala, dinga ukuthi uqale uzisize kuqala, dinga ukuthi uqale uphokophele kuqala khona uzokwazi ukuthi uthole yonke into oyidingayo. Ngoba sifinyeziwe kwilutho abantu baNkulunkulu lapha emhlabeni, but dinga wena ukuthi ulangazelele konke, dinga wena ukuthi uzisize, uzisebenzele khona uzofinyelela lapho uthanda ukuthi ufinyelele khona ngendlela efanelekile. Wena umele ukulandele konke, wena umele ukwenze konke. So isambulo sisho amagama amahle ukuthi naku ukubekezela abangcwele, ngoba ukwazi kuzala ukuhlakanipha okuvele kumesabeni uJehova, ebese ukulandele, ukuphokophele. Ngoba uthi musu uhlakaniphile wembuleleke izinto eziningi, udede ebubini, okuyinto engilula. Akulula abantu baNkulunkulu udede ebubini. Akulula ukuthi uvele ushiye nje lobotshwala, akulula ukuthi ushiye lo mfebo usujwayele, akulula ukuthi ushiye lo manga usujwayele ukukhuluma amanga sekuyize kwayinomo. Khona abantu nje uthi meqala ekhuluma ephafuza kuba amanga wodwa, athi meqala nje kube inkohliso yodwa, athi meqala nje kube into engekho. But kudingekani? Kudinga ukuthi masusukwazi ukuthi yazi lento ayikho right, qaphela ubukisise, bese uyakwazi ukuthi udede kuyona, bese uyakwazi ukuthi ishendezele, bese uyakwazi ukuthi usuke kuyo. Ngani? Ukuhlakanipha kuqale kwesabeni uJehova, ngokuqonda ezintweni zonke. So bantu baNkulunkulu kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi sazi, siqonde ezintweni zonke bese siyaphokophela ekwenzeni okulungile kuzobe usiza ezimpilweni zethu. So ubose uyadede ebubini, uphokophele
yazi vele usujwayele ukuhleba, jwayele ukuthi sihlala nomakhelwane, sihlala nalabo sisi nalabo bhuti, sigcine sihleba nanani, kodwa ngoba usuyazi ukuthi ukuhleba kurongi, kungcolisa iy'ndebe zami, kungangiyisa esikrogweni ngelinye ilanga, usuyadeda-ke kona, usuyaqhela-ke kona, usubuyela endleleni efanelekile, usuyazi isiza wena. Besiyabekezela, akulula. Ukushiya izinto eziningi akulula, ukulahla okuningi, kodwa kudinga ukuthi ubekezele. Okuyilapho sithola khona ukuphila okuphakade uma sibekezela lapha emhlabeni. Ngoba uma sesazi ukuthi kanti sibhekene nempi enkulu kangaka, kanti sibhekene nento enzima kangaka, edinga kuzilwe ukudla njalo, edinga sikhale enkosini njalo, edinga kukhulekwe njalo, edinga udele izinto eziningi ozithandayo, kudinge ukufa kakhulu ukuze ufumane okubalulekile. So bantu baNkulunkulu, into engizama ukuyiveza ngaso sonke isikhathi ukuthi asingacabangi ukuthi yonke into ihlangene noNkulunkulu kumele ibe lula kanjalo. Ayizoba lula, izoba nzima. Okufana nokuzila ukudla, akukho lula. Ukuhlala ungadli, uyasizwa isisu siyakhala sithi usizwe siyezi sikhala, uze ukuthi ayi ngiyaquleka-ke manje, uze ukuthi uma amandla angiphelela, angikwazi ngisho ukwenzani. Ikona kungabi lula kwezinto lokho, ikona bunzima lokho esibhekana nakho, okudinga ukuthi wenze njani kodwa ungumuntu, okudinga ukuthi uzisize wena, uzikhandlekele wena, okudinga ukuthi uzibuyisele enkosini ngaso sonke isikhathi, okudinga ukuthi u-apply, ucele amandla kuNkulunkulu ukuthi Nkosi ngicela ungisize. Akulula ukulahla isono ngoba suke sesihleli nawo, sesinamathele, sesithe ncamashi, kodwa kudinga ukuthi ubekezele, usincenge bese uyasiphusha sisuke, sizisuke kuwe. Bese sisukile futhi ngiyazi uzohamba endleleni usikhumbule ukuthi yazi kwakumnandi Nkosi yami sisahlala nabangani bami, kodwa inkinga siyahleba masihleli nabo. Kwakumnandi yazi kusenza ukuthi, kodwa inkinga senza uronge uma kwenzeka kanje. La khona kudinga ukuthi ubekezeleke, uhlale ungasuki endaweni efanelekile. Isho njalo icela lithi hlala ungasuki kuye, bekezele la konke uJesu nobubele nami, uJesu wethembekile. Dinga ukuthi uhlale njalo ungasukiwe, bekezelele konke ngoba uJesu nobubele nathi futhi yena wethembekile ngaso sonke isikhathi. So kudinga ukuthi sibekezeleke nathi, sibekezelele konke. So ziningi-ke kodwa izinto bantu baNkulunkulu ezingakuvimbezela ukuthi ungakutholi ukuphila, ikakhulukazi lesikhathi sokugcina sesiphila kuso njengamanje. Njengoba sekwandisile kakhulu okuningi okuhlahlekisayo, sekwandisile kakhulu okuluthekisayo, sekwandisile kakhulu okudukisayo, sekwandisile kakhulu okubuhlungu, sekwandisile kakhulu okuningi okungafanelekile, okungcolile, okusingcolisayo, okukona okwenza kube nzima, okukona okwenza izinto zingabi lula. Ila khona kumele siphinde sibuyele ekuthenini singacabangi ukuthi yonke into izoba lula, singacabangi ukuthi kwaNkulunkulu kumele kube lula. Angithi siyabona ukuthi impilo enzima, angithi siyabona ukuthi ukuze uthole umsebenzi kumele ukhandlekele, kumele ungalali, kumele usafarishe, kumele uqale ufunde, kumele uqale ukhandlekele, kumele uqale wenze izinto eziningi. Siyakubona konke lokho, angithi siyaqonda. Siyazi ukuthi futhi ukuze ukwazi ukuthi uphathe esikoleni kumele ukuthi ungalali, kumele ukuthiustadishe, kumele ukuthi ebusuku kumele usafarishe nje. Siyazi ukuthi ukuze uthole umshado owesilisa kumele uqale ubeke imbali, kumele uqale uzimisele, kumele uqale wenze kuningi. Nawe ngowesifazane kumele uzimisele, kumele kube umuntu oyishingishana, okwazi ukuklina, okwazi ukupheka. Akumnandi ukupheka, kumnandi ukuklina, especially mhlasimpe uma uzohlangana nomndeni, umakoti, kulindeleke izinto ezinkulu kuwena. Ayikho into elula lapha emhlabeni, ayikho into esinomi kanjalo. Hayi angiphathi-ke when it comes to ukuzala, when it comes to ukunakela abantwana, when it comes to ukunakela umndeni, akukho lula, konke kunzima, konke kudinga izikhwepho, konke kudinga amandla, konke kudinga okuningi kakhulu, kudinga
okukhulu kakhulu okuvela kuwe. So ngaso sonke isikhathi kumele singacabanga ukuthi nanoma sizize enkosini kumele kushelele nje, kumele kuze kalula kanjalo. Cha, nakaNkulunkulu kudinga izikhwepha, nakaNkulunkulu kudinga ubekezela, nakaNkulunkulu kudinga ukuthi ume uqine, kudinga okukhulu kakhulu. So ziningi izinto ezingavimbezela ukuthi ungakutholi ukuphila, kakhulukazi lesikhathi sokugcina. Ziningi kakhulu izinto ezizibuswa imimoya, zibuswa amadimoni, zibuswa ubumnyama, zisusa abantu ebukhoneni baNkulunkulu, ziyabalahlekisa, ziyabalothekisa ngezindlela eziningi, ngandlela zonke, nxa zonke. Okubuhlungu kakhulu ukuthi njengamanje abantu sebedungisa nay'ncwadi ey'ngcwele. Nanga incwadi engcwele lithi izwi libhalwe kanje, kuthiwa hhayi alisho ukuthi, kahle kahle lisho ukuthi into engekho. Abantu sebedukisana abafundisi laba kumele ngabe bafundisa iqiniso, kodwa ibona bazokutshela ukuthi hayi mzalwane, asikho isidingo khola kusenhliziyweni noma ungagqoka ibhulukwe lakho, udukise uyena umfundisi. Njengamanje abantu sebedukisana ngabaprofethi, kumele ngabe ulethe amazwi iqiniso kaNkulunkulu, kodwa uzoprofetha amanga bese thi hayi thatha le ndlela, ngoba nakumbonile ukhokho wakho ekhala, umkhulu wakho nani efuna ukuthi nokuthi ufuna itiya, hayi-ke manje shuthi kumele ukuthi uhlabe nani, into engekho. Njengamanje sisidukisa nangabashumayeli beshumayela inkohliso, ngoba befuna ukuhamba ezinkanuko zabo, befuna ibandla ligcwale. Kushunyelwa manje izindaba kushumayela ivangeli lokuthi kugcwale ibandla, ivangeli lokuthi kuwande abazalwane, ivangeli lokuthi abantu banikele, ivangeli lalokho nalokho. Asashunyela ivangeli lokuthi abantu babone umbuso wezulu, akusashunyela ivangeli lokuthi abantu bathole ukuphila okuphakade okuvela ngoKristu Jesu. Okuyila ilahleka khona indaba, okuyila kubheda khona yonke into. Ila kumele khona ngabe kushunyela izindaba ezinkulu ezimnandi zombuso wezulu, kodwa cha kwenzeke lokho, kodwa cha kwenzeke okubi kunokuhle. Kuningi ukulahlekisayo, ukulothekisayo, so singacabangi ukuthi yonke into izoba lula. Nangabathaka nabathandazi, nina ngabe umuntu yakuthandazela kukhulekele, kanti usespread umoya ongcolile ukuthi akubeka izandla, kanti usekubeka ukungcola. Abathandazi kumele kube abantu abangcwele, kuba abantu abangabuki nanoma yini, kuba abantu abangahambi nanoma ekephi, abangenzi nanoma yini, abangakhulumi nanoma yini, abangadli noma yini, abazila ukudla njalo, abenza intando kaNkulunkulu njalo, abanxuseli, ukuze bezokwazi ukuthi banxuse ngomoya weqiniso ongcwele, hayi ongcolile. Nalo lonke uhlobo lobuholi okumele ngabe luba isibonelo, kodwa njengamanje siba isibonelo esibi. Abantu abaningi, for example nje, abantu abadala kumele ngabe baba yibonelo kubantwana ngithi, benze kahle, bengenzi amanyala phambi kwey'ngane, bengathuki inhlamba phambi kwey'ngane, bengafebi phambi kwey'ngane, bengenzi yonke into engcolile phambi kwey'ngane. But ibona baba isibonelo ukuthi kwenziwa nje. O-TV kubukwa amanyala, kubuka iy'nkanuko, umoya obungqingili, abafana bayajola bobabili. Isibonelo siphi kubantwana abafundayo abakhulayo njengamanje? Isibonelo siphi? Isibonelo sokuthi okay nathi shuthi asenzeni kanje, obhuti bethu nosisi bethu baphila lempilo, obhuti bethu nosisi bethu benza kanje, shuthi nathi asenzeni kanje, shuthi yona into right, shuthi yona impilo lena. Asisekho isibonelo esihle emhlabeni njengamanje, asisekho isibonelo esifanelekile kubantwana ngendlela elungile, ngendlela kumele ngabe bahamba ngayo, bafunde ngayo, nendlela eqotho neqiniso nebalekile. But isibonelo sekuyisibonelo esibi sonke, yonke into isibonelo esibi njengamanje. So bantu baNkulunkulu singacabanga ukuthi nokaNkulunkulu mhlawumbe kona kukona kusahamba kahle, yonke into isa right, nakhona sekonakele. Asingacabanga ukuthi kuzoba lula, asingacabanga ukuthi kuzoba ngale ndlela esifisa ngayo thina, kodwa kuzoba ngale ndlela esekwenzeka ngayo njengamanje, okudinga ukuthi siqine, sibekezele, sizisize, sibuyele enkosini, sizikhandlekele, ngokuba konke usebenzela thina, konke kusiza thina ekugcineni kosuku. Impilo yakho ingawe, impilo yakho iwuwe, impilo yakho iphilwa nguwe, ngoba lapha emhlabeni uma ziphilele, uma zifele, uma zikhulumele, uma zihambele, uma zibonele, uma zizwele, uma zilalele ethuneni, futhi uma zivumele izono zakhe ngomhla wokuphela,
umazivumela izono zakhe ngale kwethuna. Kungani-ke pho sicabanga ukuthi impilo izoba lula? Kungani pho sicabanga ukuthi impilo izoba right? Siyabona umhlaba uyajika, siyabona abantu bayajika, siyabona izimo zinjani, siyabona ubuhlungu buyanda, siyabona usizi lunjani, siyabona indlala, siyabona ukukhala, siyabona ububi bonke obugcwele emhlabeni wonke. Kungani pho sicabanga ukuthi yonke khona la kusahamba khona kahle? Ngoba the only way yokuhamba kwezinto kahle, it's through uJesu Kristu. Cha, ayikho enye into, ayikho enye indlela, akukho kunye. UJesu kuphela lapho kusahamba khona ngokuthula, ngenjabulo nangentokozo nangeqiniso langempela. Kodwa singayitsheli ukuthi kuzoba lula nje kanjalo. Cha, udinga ukuthi uzikhandlekele uqine ngoba sisempini yakwamoya. So zonke izinto bekumele zibe isibonelo esihle, ziveze ubuzulu, kodwa njengamanje sekuyinhlanga zimuka nomoya. Okuyilapho kumele siqaphele khona izithelo, ngoba emangeni egcwele neqiniso likhona, ebumnyameni bugcwele nokukhanya kukhona. Into nje eyayibe inkinga ukuthi iqiniso abantu abalifuni, ngoba ulwazi selithi chithi saka emhlabeni njengamanje. Akukho ongekho, akukho okungembuliwe, akukho okufihlakele, kepha abantu ngokubona ubululana bokuhlala ezinkanukweni sekumnandi, sekunethezekile, ngoba ayikho into ekuhlupha. Because if isizwe sihamba nawe awuhlaselwa yilutho, awubi nankinga, kuba right yonke into. But if ususukile kuso, usulwisana naso, usumelene naso, ila qala khona sikuletha, ila qala khona uba nenkinga, ila qala khona usizo lokhala, ila khona abantu bekhetha khona ukuthi hayi yazini bekungcono ngisa right, bekungcono ngicomfortable, bekungcono ukuthi nokuthi, baze bakhetha ukuwelela khona lapho benikela ebumnyameni nakwisitha ukuze sivele sibadungule kuphele kanjalo. Ngoba into elula vele ukuba comfortable ngithi. Into elula vele ukunethezeka. Into elula ukuthi imvula inetha ulale. Iyona into emnandi. Kodwa wazi kahle ukuthi kumele uhambe usebenza. Wazi kahle ukuthi kumele uhambe wenze 1 2 3. Akumnandi uphuma linetha. Akumnandi uphuma lishisa. Akumnandi uphuma. Akumnandi ungabi comfortable. Akumnandi ungakhululeki. Kodwa uzuza ukuthize kusasa. Uzuza ukuthize. Kodwa kumlulana ukuthi izovela uyiyekelele yonke lonto leyo. Ela khona ububi nobumnyama ukhetha ukuthi kuhlale nawe ke. Iqiniso abantu abasalifuni njengamanje emhlabeni. Akusekho ungembuleyo abantu baNkulunkulu. Amaqiniso agcwele yonke indawo, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Bonke Sister Celestial basabalele obra enigma bakhona izithunywa zaNkulunkulu zithe cicitsaka ku YouTube. Cela umoya kaNkulunkulu ukuthi uholele emaqinisweni kuzambulo uzokutshengisa konke. Amaqiniso akhona agcwele asabalele. Ayikho into engekho, ayikho into engabonakali, ayikho into engenzeki. Konke kuyembula njengamanje imimoya yaziveza yaziqhakambisa kuzocaca emhlabeni ukuthi kubusa bani, kuzocaca lapha emhlabeni ukuthi ngempela khalisa bani sicathula. Ngoba kahle kahle uJehova umdali wezulu nomhlaba udalele yonke into. uJehova umdali wezulu nomhlaba ukubonelela konke. Ngabona ukhonza bani, ngabona wenza kuphi. Akukho ngembaliwe, akukho kufihlakele. Kepha abantu ukubona ubululana bokuhlala ezinkanukweni bakucime konke kaNkulunkulu. Bese bekhala ngokuthi abazi. Abanye bathi ish kunzima ukukholwa. Umbuzo uthi yini engekho nzima emhlabeni? Ukufunda kunzima, ukusebenza kunzima, ukuxofa udaka kunzima. Uzothi ufunda kunzima uye isikole, kumele uphinde uthole impilo phela ngithi uzomela uxofa udaka. Nakho kunzima. Ukuvuka ekseni akukho mnandi, ushaya ingubo ikhahle libeke lapho. Nayo nakho kunzima. Ukuya esikoleni insuku zonke liyanetha leshisa uyakhithika kunjani, nakho kunzima. Ukuhlukumezeka usebenze ngaphansi kwengcindezi, kumele wenze ukuthi mhlawumbe usebenza esitolo nama customer ngala, mhlawumbe usebenza ejaltini umlungu uyakubiza ngala, kumele ukline, kumele upheke, kumele uayine. Ayikho into engenzima, yonke into inzima. You always gonna be under pressure, uzohlezi ngaphansi kwengcindezi.
ayikho into elula lapha emhlabeni. So kaNkulunkulu why sicabanga ukuthi kumele kube lula khona? Why ukuvangela kumele sicabanga ukuthi kube lula? Why ukushumela kumele sicabanga ukuthi kube lula? Why ukuba umfundisi kumele ucabanga ukuthi kube lula? Why ukuba umprofeti kumele ucabanga ukuthi kube lula? Akukho lula. Ukulalela imiyalezo kaNkulunkulu, ufika umyalezo ngephupho, kumele uqale phansi udlinze, umeditate, umcele, umncenga uNkulunkulu. Nkosi, umyalezo usho ukuthini? Nkosi, ngicela ubuyise leli phupho, yazi ngiphupha ukuthi Nkosi angi-understand, yazi ngiphupha ummbila, nangakusasa ngaphinda ngaphupha ummbila, ngaphupha ummbila. Usho ukuthini? Akulula. Ngingumaya kaNkulunkulu ukuthi umncenge uNkulunkulu acele. Phela wenza ama-research because awuzothi okay kwangiphupha ukuthi shothi kusho ukuthi ayikuwukuthi mina wenza i-deep research, udige deep, ngoba yonke into emhlabeni ngi-code, yonke into ngi-code. Kunama-password angithi ukuze ukwazi ukuthola i-access ecingweni lomuntu, ukuze ukwazi ukuthi ungene kumele ufake i-password, kumele ufake i-code, uma ufake i-pin kumele ufake i-pattern. Yonke into ukuze ukwazi ukufinyelela kukona konke kumele ukuthi ufake ukuthize, kumele ukuthi uzikhandlekele, kumele ukuthi uzisize. Nawo ukuphila okuphakathi hlezi simemelana kukho bantu baNkulunkulu, kuba sihlangene ngokumemelana ukuphila okuphakathi, sihlangene ngomphefumulo wami nowakho, simemelela kukho ukuthi uzukufumana ukuphila okuphakathi. Kumele wenze njani? Kumele ukuthi ukholwe, kumele ukuthi usindiswe, kumele ukuthi ubhabhadiswe, kumele ukuthi uhlengwe, kumele ukuthi ufunde. Akukho lula, kodwa ngoba uyakufuna udinga isikhiye phela esinguKristu Jesu. Akatholakali kodwa kalula. Akatholakala ukuthi baba vele ngumuntu nami ngisho ukuthi uJesu zengenayo, cha. Kuningi kumele ukuthi ukulahle, kuningi kumele ukuthi udele, kuningi kumele ukuthi ukushendezele, kuningi kumele ukuthi ukususe empilweni yakho, uzokungcolisa, kuzokwenza ukuthi umoya kaNkulunkulu ukuthi ungahlali kuwe. Ngoba uKristu uyathanda ukuhlala kithi, uyathanda ukuhlala nathi. Kodwa kunezinto eziningi ezisingcolisayo ezenza ukuthi umoya kaNkulunkulu ukuthi ungahlali kithi. Adinga ukuthi uJesu Kristu sizilahle, sizishiye, bese siyakwazi ukuthi sithole ukuphila okuphakathi. Konke kunzima abantu baNkulunkulu, konke kulukhuni, kodwa akukho okungenzeki. Masingalenzi iphutha lokucabanga ukuthi ukusondela enkosini, ukusondela kuJehova, ukwenza intando yakho, intando yakhe kuzoba lula, ngoba sisasemhlabeni. Into yenze izinto zibe nzima uma sijula ngomoya ukuthi siphila sodwa. Asiphili sodwa, siphila nemimoya engcolile, ezonda ukubona okuhle, ezonda ukubona uhleka, ezonda ukubona ujabulile, ezonda ukubona ukhululekile, ezonda ukubona uthokozile, ezonda ukubona unokuthula. Yikho uma ungakhuleki, ungazibiyeli, futhi ungazani noKristu, izinto zakho zingavaleka indlela thizeni, ungaqondi ngayo nawe, ungazi ngayo nawe. Hlasimpe uma singabheka nje isibonelo, kuvaleka imisebenzi, kanti vele ugogo wakho owashonayo owenza izivumelwano nemimoya ukuthi ingane zalapha ekhaya zingasebenzi zonke, ukuze ngelinye ilanga nize decide ukuthi azini azivele siqhubeke sithwale. Ngoba uzothi usuhambe enyangeni utheze ngiphupha ugogo kanje kanje, kuthiwa ugogo wakho washiya ikhwama nani nani, kanti yena ugogo wenza ivumelwano nemimoya enzela ukuthi bonke abantwana, wenza izibopho, wabopha ukuthi wonke abantu bala egcekeni, bonke abantu bala egcekeni bangayitholi imisebenzi. Othi mase bengayitholi, mase siyanini senibuyela futhi kuleyo nyanga leyo, izontshela ukuthi hayi gogweni kahle kahle wayefuna unekhwama, kumele ukuthi nenze kanje kanje kanje, bese nani niqhubeka nokuthwala, niqhubeke nale mimoya, niqhubeke nanokufa, khona nani nizofa njenganaye, khona nani nizobhubha njenganaye. So kuningi abantu baNkulunkulu esibhekene nabo. So ngokungakholwa, ngokungazi, uzohlezi uhamba ngaleyo ndlela, uzohlezi ulahlekisiwe, uluthekisiwe. Khona nawe uzoqhubeka nobubi, ugcine ngokuthola ngokuphulukisa nokuphilisa. Kodwa ngikuthanda uKristu ukuthi ubenzela bonke umusa abayizinkulungwane abagcina imiyalelo yakhe. Sena noma kuthiwa umndeni wakho wenze ziphi izibopho, wenze ziphi izivumelwano, wenza kuphi, wena uma usondela uNkulunkulu wenza intando yakho, ugcina imiyalelo yakhe, kuyaxhaxheka konke lokho, but akukho lula.
akwenzeki isinoma kanjani, nakwenzeki ngosuku olodwa, akwenzeki iviki elilodwa, akwenzeki ngonyaka owodwa, kodwa kudinga ukuthi ubekezele. Into esemqoka ebalulekile kumele siyazi ukuthi masingacabanga ukuthi izinto zilula emhlabeni, ake ngithi ziyoba lula embusweni wezulu, okuwumhlaba omusha, lapho kuzoba umhlaba ongenasono, okuzoba umhlaba ongenasathane, uzoba umhlaba ongenakufa, ongenasizi, ongenalutho, ngoba lo ugcwele isono, ngoba lo ugcwele isitha, ugcwele ubumnyama. Njengoba sigijima kangaka, kuziwa ngokuthi ugijima kangakanani, ngoba siyamdinga uNkulunkulu ngazonke isikhathi, ngayo yonke indlela. Ngakho-ke ngalo myalezo engifisa ukudlulisa isimemo esikhulu sasekhaya ezulwini bantu baNkulunkulu, kuba bonke abantu okuzofinyelela kubo lo myalezo, ukuthi bantu baNkulunkulu phendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe, nisindise, nibhabhadiswe, ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile, nokufa kuseduzane kakhulu. Ngeke kube lula vele ukuqonda yonke into manje ngoNkulunkulu, ngeke. Kodwa kudinga ukuthi uzinikele, kudinga ukuthi uzikhandle, kudinga ukuthi uzidele, kudinga ukuthi uphokophele. Kunzima kunjalo, ngoba iqiniso limile ukuthi ukuphila siyakudinga sonke ngemiphefumulo yethu, okuyinto esiyilangazelela njalo, okuyinto uKristu ekhalela mihla namalanga, ekulangazelela ukuthi abantu bakufumaniswe lisekhona ithuba, besaphila. Abantu baNkulunkulu phendukani, nihlengwe, nisindise, nibhabhadiswe, ngoba ngale kwethu ngakuphenduka, ukuphela kwezinto zonke sekufikile. uNkulunkulu seyisabalise ey'ndaweni ey'ningi kakhulu, seyisabalise kuzona zonke indawo la kukhona khona wena, ey'nkundleni zokuxhumana, kuma-poster, kuma-billboard, ezindaweni, konke indawo eyisabalisela ukuthi utholane naye, wazane naye, uthole iqiniso, uthole ukuphila bese uthole ukuphila. Sekuyisikhathi-ke manje sokuthi nawe wenze intando kaNkulunkulu. Kulangazelele ukukhula phakathi, khandlekele, akulula, ungacabanga ukuthi kuzoba lula, kodwa konke kuyenzeka. So ufuna ulwazi beqiniso oludingayo, ngoba ngomoya kaNkulunkulu konke kuyenzeka. Ngakho-ke isiqalo ukuvuma ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi, ebese usuvumile ufumane ulwazi kabanzi ngayo ukuthi ungubani, nangawo ukuthi ungubani, ukuthi udalelweni futhi uzophelelaphi, ngoba wakuthanda uKristu, ngoba mhlawumbe ngabe wafa umncane kodwa kwanqaba nawe uJesu ngokunxusela, ngoba kwakumele mhlawumbe ufele izono zabazali bakho, asazi, kepha kwangaba njalo, waphila kwaze kwaba lesi sikhathi, kwaze kwabe namuhla. Ngakho-ke phendukani, lisekhona ithuba njengamanje, isikhathi sokuzikhandla ngokufumana iqiniso, bese uhlala kulo, uzenzele impilo yakho ibe lula. Just ngamasibomu, enza impilo yakho ibe lula ngamasibomu. Ngakho ngena muntu waNkulunkulu, indawo isekhona. Isikhathi siyaphela, sizokuphelela, uyozisola, sengasekho ukuphenduka nokubuyela emuva. Ngathi nje isambulu Jasher 14:12 uthi nakho ukubekezela wangcwele abagcinile kaNkulunkulu. Buyele enkosini, ungacabanga ukuthi kuzoba lula, ngeke, kuzoba nzima, kodwa uqine, sibekela, bekezela, khandlekela, phokophela, ngoba kuphumelela abaphokophelayo, akuphumelela abalalayo, akuphumelela abagangayo, akuphumelela abathi lenzima le class ngiyaphuma kulona, akuphumelela abazothi ngeke ngikhathele namhlanje, akuphumelela abazothi ngeke ngiyavelapha namhlanje, akuphumelela abazothi ngeke angikho emudini namhlanje, kodwa kuphumelela abaphokophelayo, abahlalayo, ababekezelayo, abaziyo bafunani,
So ngicabanga ukuthi kulolo kaNkulunkulu kunzima njengokufuna umsebenzi, njengokusebenza, njengokufunda, njengokuphila, njengobuntu. Kodwa ikhona impumelelo, ikhona ukuphila okuphakade ngoJesu Kristu, umdali nomhlaba. Nkosi nje ibe nani, inibusise kakhulu. Siyacabanga ukuthi uNkulunkulu uzobalula, kodwa konke kunzima. Namhlanje uphendukani ngoba umbuso wezulu usondele. Impapadiso ngoba yona into ibaluleke kakhulu kakhulu, ukupapatisa ngoba ukuhlambulula ukuhlenga izintweni zonke nasezonweni zonke bese uthola ukuphila okuphakade. Nkosi ibe nani, inibusise kakhulu. Hlezi nazo uNkulunkulu esizonda isona. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkulumo zokuxhumana zikhona uTikTok, uLihle Ithemba, khona uFacebook, uLihle Ithemba Mzobe, lapho khona imibhalo for abantu abafuna emodi nama-short 10 minutes clips. No-Instagram ukhona uLihle Ithemba Wendy with IE Mzobe @gmail.com. Nkosi nje mina nibusisa kakhulu, sicandlulise nakwabanye bathole ukuphulukisa nokuphilisa. Nkosi mina nibusise manje uziphathe. Amen.